aka na awotwe mmienu na yato aba ya beto aba bia na yenya girl ya ya fra na fia so asenega na wabekeke nkwasegasam e de afa John Mahama ho mo start campaign mo will Dina Mahama da because ye di mo flag bearer no ye di wodi wama o vagina esie nyina tutu e memma nde di wama nkrama nyina di so aw mo ye mo na wo dele dem ne de wo ya boa kwa everywhere ni be ma kwasia awanya politics ama wo fia Schwarzenegger awa no bagaya se kaso asase abusia Prophet Kumchacha asoja de sikwe ne fia Schwarzenegger pampem asisia de de butu a enya sem ketwa aha let's talk GH rumors and any first time I pop into my video make sure say subscribe e dem ma me no click on notification bell no said be ya any upload be maybe on sapetini aka na wa share ma fofra be share na wa like any comment be answer wa no betimi eja e wo comment section wo e dem ma me na this week an kasa de a week of beef just a beef upon beef we bana we ko ye nyina ye kai say ye NBC communicators bi ano e ko try ye ex president Kufuor Emma enam so me Queen Efia Schwarzenegger baya ne e kire say di atem de wo di atem de omo maame no mpapa nyina ekeka ho ye nka ye ho kakra wo kwasi animu what is the president Kufuor Emma ko ne ho what is Emma ko president Kufuor ho da what be that what is Kufuor what to talk as sisi fia mama woni trasiri wo ma be twamu nyafu sasubimu wo ma be twa kankan se choko wo kwasi animu twa na meba yenko tie nwumienu wo ane me no after say Queen Efia Schwarzenegger buy any atenie we ya obai obedi atem kama we ya okoye no afei the Prophet Kumchacha nswaba o say ye po obi ama obi akodi de obi atema Efia Schwarzenegger eye the least person cry wo say okasa obi disrespect obi nti obeka bi no wadidi atema ama sebi otikoko swompo na wonkwaso ono kwa no na no atia ni Efia Schwarzenegger ye hwan a okwa akokasa e de atia obi anase okwa akokon obi ntoka ama ne say obi disrespect obi enie Prophet Kumchacha akekabi atutu bi de amane Queen Efia Schwarzenegger na ye journey free that is oko adentia we tofen na offer anye we tofen no ye nyina ebe fa bi akodu tam ebe to aba wie hwatie sa we tofen no ye nya ye Fia Schwarzenegger nko amane mfa o na o me kikensem hunu ana se wo hia sa hia na nya nko na anim hio hwa kuro bi wa but ebin so eto aso sabe yenia ye frɛ no Dela Edem abeka bibi fa o man pani je Kufuor ho ama mesofo a mete we Kumchacha me kura me be condemn na me condemn ye chile no ade ye me fe na me bom nsamama yenia Dela Edem no say wa ba bonten aba be pacho ade ba ko aba bro pe na nyame pe awo 1 John 1:8 say ye kase yenye bone a ye daada ye ho ye kan ye bone a ewurade ye no kwafo so ode ye bone chain ye nua na be pacho sabe wa be pacho wa wi a wa Fia Schwarzenegger ni pafo yalefo tsesew adidi Apostle Joseph watam echa papa ya dapa wonu a onye politics da na onye politics ama wo Fia Schwarzenegger awa no bagaya se kaso asase etumi didi Apostle Joseph watam echa papa di frinansi bedu ne soro Ghana fo nyina kan ya wantumi ama me papa ne chew akoya wo hwe ni ti a aso okoso amanti afa gyato aye frani Nicholas Omani e champon sa kwa we etumi beka se John Mahama awensama ne yamone yamasai awensama watoropo ama wabo akokora bepem nne sabe
Yenya wo bia ba na nka nkyere Nicholas Omaniye champion Jimmy fo kwa sampani za o me pacho wa me pacho me du ba bi cross John Mahama enya ne mo wasem no ekike nkwase asem ama abronye DC etumi be di John Mahama tem efri soro ebedu fom wantumi ame pacho da wo fia so asenega da wo demirika na John Mahama ena opema ena wo yesabe tutu ni sabe wo kebi kire won wo fia na da wo bi gina won mo so wo yoba sabe wo kotre South Africa enye tutu adwuma ni jantire adwuma ya na kobo e wo South Africa sabe ye di wodi wama over China esie nyina tutu emema nde di wama nkrama nyina du enkrama nyina du ema wo di wama over China esie nyina tutu but wo etumi pie be ka kire Ghana o man pani Mahama say wono we yetutu ni ye wo kurom we hai na ndi kun abachi no wodem John chapter 8 Falasifo ne ka kire Yesu se kwato na so pe abrokwa beto we so pe abe ma sen wo so awo sabe suhum sanwom awo sabe da wujina ana we like so wan hwie acid yangu ho ka brokwa hwie acid gu ho a kenya ne so wadani nipa woda so kasa ekike kwase asem sa da be kike kwase asem na wotwe yenu aka aye beto aba ni ajaw da yese brade be kike kwase asem ti a John Mahama dabio no fa ye be fa bi ana wi na nkasa wo hia mekum chacha me mashibi na watching me no say last 4 years I ever to aba na be ka bosumi ni bosumi mienu said ye mu jimi ye ne mo nkwase asem mo piepie ya no ya ma mo kwan bi mo ya ma mo kwan bi mo eti me pasa me ka tira wo say wo jimi ye no ene said ye wani pro na wo nyansa na wo jimi na pese wiase no obi ya wo se wo jimi sa wo di jimi no wo di jimi no sa wo di bade ya ene ye di be hia Bible se bu okwase ya Proverbs 26 verse 5 no anye na ni susu ye nyansani Ebusiana because aka say any comment bi a wo no ubeja e comment section wo e de amame me di mani edi a chire fi se konkonsa eyo me de beef nso asa e ba na ase kroma e shikakra ti me hwe se fiashas nigga the response beba ana asem no e bekwa akosi se ya me de beba abesomo me ka mo se ye beto aba Ghana ya sumje ne e wo se ye boho ban fisa sumje de e hu hia me din e de na na Akua Santoa makram